megalayapost.news. Oi, Kalitata Nixon, kabadan your registration number AS01FY, kenai sannon, kalanya adu sono balraj dota, nakasnong beltola asam, ubadan hapadang kajing buat, kelalit banrat ya artligi yang brio hadian bonongnya, syam lala syu bante lakam ya kakali, katkum kajing yo lum jeng tim, kate kajing jak lajah kapor, kumba prakat san ayay menta kamian, laong bakate kakali, kabawan na kibenta jong kesurok shilong, kabala penher stat baharu driver, barhaba poy hakibenta jong kasnong kuinain, unongnya syam lala syu bante lakam ya kakali, bat ulalit irung sendon syaki baranda jong artligi yang brio kibadan haru surong. Na kate kajing ja artligi yang kibadai trada kakong tri dalis jerwa, bat kakong baila nong ban kila julor hakibenta jong kabaranda, kadba kate kakali, kala julor jur hakibenta kibanakman. Ayo jing tip bah kate kakali kidan arngut kibrio uwai ulahir kerat na kate kejaka, kadba unongnya udang don hakate kejaka. Susu lalap ru bahapo jong kate kakali, baladam daki bilor kiat sudah. Kipulit mare yo jing tip halor kate kajing ja, kila ya poi mardor syaka jaka, bat kidang penlong ya kajing toket halor kate kajing ja. Konsening. Amma. Jidan lihat rekam dulu. Lihat rekam. Jidan. Lihat rekam. Ini suratnya. megalayapost.news.